Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai kan book chewa mai ni som ni le pakhat tania tunchuma hian John te nu thuziak ngai nom le beng war thak mai ngai tu ana ti thui tak tak kan ngai tha ho le don ani Dandi March Gujarat khothlang lampang thar thaler kianga khovela chi thaler salt dizat lian ber oma run of cut ti in anvu ani lui puilian deuh mai river luni aluan baka Arabian Sea bula omani India rama chisiam chuana za asom sari pangate heng huna tangala khi ania kumtin million ton zani somthum siam chuanan helai munami hilak anni thin khovela China in chi asiam chuak tam bera USA in adota India hi pathumna kanni chi hi pui tui alatanga in siamani ti hretelang ruwa tui tlak lai monsoon seasona round of cuts hi tuin achin pil vectrin October thavela tangin tuya kiam tana nia sain tuya emerald zel boka chikhon ang hi achambang ta trau thinani helai mun nei tu te hi agaria naman nia lo nei tu kan tiang hian salt farmer anni chumi te chuan kumtinin tui al chikhon anga lo om chu an la a ram chung mun rang ranga salt company le chemical factory a te an thon chuaka naupang kumsoma upa te chanin ria chelin na an thok ngat thin ruwa tuya lo tla a chu chi thaler zau pui mai chu tuin tleng fa in tui pui lian pui ang mai ani le a thal le hun ngakin July mun chu an chua san le thinani Dandi ve thungero hi chu kach bullaka om thingtlang khote takte ani India ram British in min apply khan kumza somriat pasari chung zet mai tuile boruak baka leilunga tanga athlona kandon mi hausa le retheiten kan momo dan in chen reng chisiam leile khal thunun tlatin British sarkar chuan chia sang tak alatrin Indian Salt Act of 1882 dan zamin India mi ten ramdang atanga laklu chia choi ngai manto taka anlei atulani chu mai nilavin India ramachi omte ramdanga athon chuaka leilung hausakna aram nei tu chan pual adan cha saka hedana hian British mi chawin India ram chunga chi asiamin a khal chuak theya rethei jok te angong na em ani heng hun lai hi India nampa Mahatma Gandhi an India tan zalen na aswal mek lai ani mire theile hausa poin inzat renga kan mamo diklo taka thunun ani chu swalian tak pakhat angaya salt ek chu thia ngei tumin adu lo zialan tirnan kilometer zathum somkua zeta thui ke ngata kalin akal trana tangin ni som ni palina Dandi khuwa hi athenga akal top na mun Dandi khoming choi hian Dandi March ti anita ani Dandi March tanani hian Gandhi hi mi somnga borvelin anzuya achen na mun le India zalen na atana tharum tellawa athei top achua na mun Sabarmati Ashram Ahmedabad atanga burtanin Arabian Sea kama Dandi khuwa hi apanani India mi puin an thlop em ani Dandi khuwa athlen meu chuan azui tu te chu singa lai an tling man der an singa hian Indian National Congress a meiche president Masaber Sarojini Naidu po atelve ani ke a kong thui tak azo a hian atop tamailo kandi malak na chu thlop tu an tam tol tola makta duai telin an thlop zui zela British sarkar chuan ti top tumin kandi abaka athlop tu mi sang ruk zet mai chu aman tamaya kandi mantel ani chungin chu satyagrah thudik trana beina chu atel lawa chhun zom alani fan Dandi March kumsa khajakwa somthum March ni som pahnia tran ania April ni ruka Dandi hi thlengin May ni li janlaya kandi himan ania akum le January ni som hi paruk sakha zakwa somthum pakhata chua zalen le chau ani
achua rualin kandi chuan India ram optu Viceroy Lord Irwin amhuzui ngal zata inrem na thuthlung pek Gandhi Irwin pek anziak ta ani chuin rem na thuthlunga chuan India mi in rule mamo ahman tur chi asiam chuak thei ta a kongzo wang le athlop tu ni wanga man te chua zalen vek an ni ngal bok Gandhi hian India in zalen na amu thei nan kumsom ni le pali chunga beya sakha zakwa som pasare tanga sakha zakwa som li pani thlenga be ani hen kumchung hian voisari man ania azel tan hun bel khom hi kumsom pakhat le ni som pakwa chung zet ani Nobel Peace Prize dong turin voinga chop chua ania India ram zalen na suala heti khopa beitu hi zalen na amu nuwa niza somruk pariat chia adam thung Hindu extremist Nathuram Godsean Delia achen na muna Birla House akap lumani Nandi Marchawang hian chi chungchang bi ka India mi zong zong re theile House point vo in thlengin ham thatna in ang kan chang zui zela ni tinakan mamo langsar ber zinga mi chi mantlom takin kan ei thei tangat ngat ti na ani heti hini lo ta se vo in anga chuan chike zikhathi cheng zali chuangin kan lei angai to ang ti chuan mihring min then rang tulian pernia ka hiat fo chu sakhuwa hi ani Isua ani emo Mohammeda ani emo Buddha po ni se thildik an soi vek mai azui tu te hian an zir tir na hi adik lovin kan kalpui thin zok mai ani Christian na le thildang ka te khin hian tu emo chuan hrem na le van ram atin zon ngalang adikang em ka hello sakhuwa le pathian ti ming pu si thil thalo tam tak kan ram nge ya athleng ka mu te hian thil tam tak mingai tu tir thin wang chawani the Ganges ram num na nuk pakhat India mi puiza asomli zet temamo petu Ganges ganga lui pui hi khovela lui bolhlo ber pakhat na ani kumbak ta duai somngaliam to a India and Eurasian plate ain sutawangin Himalaya tlang atangin alo luang chuaka India marlama luang tlangin Bangladesh rama aluang lutani kilometer sang ni le zanga ISA ni in munza athena somriat India ramin kan chang khovel lui pui luang zinga sa khoser le sanga ta na man na sat ber pakhat na ani telbok Ganges luya hian englai poin tuibol hlo tling khom aluang lut renga thil siam na munami bol hlo ba ka thlo ma farm field atanga bol hlo in siam te po alut na sa hle mithi hal na wap ruang hal lo le ram thi ruang khengin pai lu ani heti chung hian lui kuanga le tha te chu Indian agriculture economy siam tu poimo tak ani tlat tho mihring makta duai zali zet achoma Ganges lui pui hi omlo ta se Varanasi Kolkata Kanpur le Allahabad kho pui te hi adam kho chuak zodon lawani River Ganga hi Hindusa kho lui thiang hlim mani mei cheni na pe in za na lan tir nan Mother Ganges ti in an ko thin an ma sang thon thuwa chuan Ganga lui hi wana oma khovel ti chevek tura luan tir ani lain an pathian siwa in alo buwa amana aluwa da in khovel ati chiat lo nan Himalaya tang panga asama tangin zoite in alo luan thak tir ta zokani anti Hindu sa kuwa hi khovela sa kho upaberani mak deuh mai chu he sa kuwa hian muchuak tu anei lo zol ne emo zirtir tu po tu ma anom lova Bible Holy Book po anei lo Indus River Valley Harappan civilization hun laya lo piang ve topani BC sang ni zanga atanga BC sang ni zanga le BC sang khat zasari somnga hemi hun la hian Veda Vyasa in Veda le khabu aziaka Veda umzia chu knowledge hriat na ti na ania chu Veda le khabu chu Hindu sa khuwa hian an Holy Book katan an mangta ani
kovela Christian sa kovuan tuan tambera Muslimin dotin Hindu sa khua hi palina ani Hinduism hi chi in thiarna nam thale thalo khoi thiang lo kan ti te lo pian na ania India in zalen na anhua independent nation kan ni ta ka khan India dan puin he in thiarna hi akhap ta ani Hindu pathian chung nung ber engkim siam tu chu Brahma ani Vishnu in adota Hinduism a hian pathian somthum le pathum manom Vishnu hi leile van thil siam zong zong universe veng him tu ania ti sa a voi kwa alo chang non to incarnate anti chaturmas antia kum khat chunga thali June July October le November tha te chol ha damin amu hil ngat thin Vishnu vun rong hi apol ani awangin Hindu pathian te rong hi apol angin kan mutazel ani an pathian ten kutam tak an nei omzia po te khin rual lok chak male mihring te ayaro puizok an ni zialan tirna ani Hinduism hian khovel to paro rel nani Judgment Day hi an nei velowa thi nu khovel kan tiang hi som pali an nei thung heng zinga pasari te chu wana khian omin an ngai ani mi athi hian atharau chu pian mang dang lampua lo piang non le tura an ngai tharau chu pem theya an ngaia a omzia chu taksa pakhata tangin taksa danga ain son thei ti na ti hlum thei ani lowa liam le haral po thei lowa an ngai ani thurin doctrine an nei samsara ringnun thi na le pian non le na ba ka karma universal law of cause and effect ani an thurin hian an nuna gol pali asiam saka dharma ti tur duty artha hausakna kama limna le moksa chandam na te ani Christian sa khuang thavin moksa chandam na salvation hi an tumtop ber ultimate goal ania thi na dot chia pian non le na he moksa hi alo om tura an ngai Judaism le Christianity a mihring te chia hian thi thei lo tharau kan neya ran sa te le thil nung dang ten hetiang hi an nei ve lo Hinduism a ero chuan tharau chu khoya po a oma ran nung te beratanga lian pera thleng po mun tina omnipresent ani Hindu sa khoser le sanga bong hi ran thiang him mania mother earth ayo tuani thil thachwa nani in anute hian thil nung zong zong a choma an pathian pakhat Krishna po bong veng tuani Hinduism a luipui te hi pathian te ayo tuan ni Hindu sa khwa lo om tran na Indus Valley civilization a po luipui an betrin Ganges luipui hi leile van indai dan na crossing point na Hindu te hian an ngaya tirtha anti heluya anin bual hian an sual te ngai dam ania ruang hal na wap mit thi ruang le ran thi ruang an pailu hian an thurin an zom trang hlotlin na le chandam na an chan na ania an van kal kong ani ti chuan sa khuwa te hian nun to pathamuan na minzir tir vek chungin kan von lo sa khuwa thewa thamuan na a omin kan ngai le chuang mi alo nia hei wang hi anima na khovel mi hring tluk le ding on riat zet ten lungrual taka kan von thei sa khomal pakhat ma aum lo ni Nightmare of India Mumbai khopui dai fem sabarpa veng pakhat dionara bol hlo pai khomin tlang lian pui asiam oma dionar landfill anti slumdog millionaire film changtu jamalale salimate unaw annau panlaya buk te zara anmut na mun kha ani dionar landfill thi India rama bol hlo pai na mun upaber le lian ber ani kumsang khazakwa somni pasari atangin bol hlo pai tan ani to bol hlo tamlu tukin tlang asiam hi in chong som pariat chen zeta sang ania football field
zani samruk pariat len theina khopa zaw a o ani Mumbai hi India rama mi hring cheng tam per na khopui ani mi hring mak ta duai song pahnih le point nga ten he hmuna hian ni tin an bol hlo metric ton sang kwa zet an pai thin metric ton khat hi kg sang khat tania sang kwa le sang khat kan pun tir chuan kilogram nuai kwa ti na ani ni tin bol hlo pai motor zanga chuang atlan lut thin sang hi som paruk kum tira khan akang pala kang thel motor som pahnin ni sari chung te meu an thelani boruak ati bol hlo na sata wangin Mumbai khopuya school le college tam takte kharan nia thakhat chung zet khopui chunga face mask wa angai hialani Dionar landfill bula hian mire thei chen khomna Govandi slum a oma chutak khosa mi sang ruk chuangin heng bol hlo char hian ei anjong thin bol hlo haya ei zong te hi rek pickers tia soi an nia mithiam te hian an zirna sa hle a an nun hi atoi bik em cho rualin kumsom thum le pakwa bor chau andam ani anti engti khuna nge kan bol hlo pai thin then khat te leya an to iral thin ti hi hreveang o ei bang noi food waste ninga atanga thakhat plastic kumsom hi atanga kumzanga plastic bag kumsom atanga kumsang khat plastic bottle kumzali somnga saru kumsom atanga kumsang khat chewing gum kumsomnga atanga kumsang khat paper kar ni atanga karuk cigarette filter thlasong pariat atanga kumsom dar thalang kummak ta duai khat diaper kumzanga naw te diaper ang hi aluminium kumsom riat atanga kumza condom kumsang khat pet kumsom hi panga mei chia ten thi an neya an man thin hi toilet paper kum khata tanga kum thum toilet paper te hi reilo te a tuya zop thei ma se atam lutuk chuan clock asiam ve thei toothbrush kum sang khat ziplock bag kum sang khat chome da na bik sarang ang hiani weight wipes kum za naw te hruk nan jingwa a in hruk nan te in chung bal engemaw hruk fai nan te kan man na sa tak hi ni plastic straw kum zani fruity lychee vel te kanin na plastic kuang ang hi ani mask kum zali somnga covid awanga kan man na sat em hi ceramic kum sang khat styrofoam and thermocol never ato iral thailo kan hriat thiam olsam turin dispo cup le plate zang deuh awar ang chi ho hi ani bol hlo hi troi theilowa thliar ani troi theilo pai ran poimo na kan hriat lowa wangin kan zom thape lowa zo na tam tak kan nei thin boka apoi thei zia enang bol hlo thliar sang lowa kan pai top hian tlang lian pui ang mai kan siam thei reng ti na ani landfill antia bol hlo chi ran tam lutuk kan wada khom na mun hi landfill chu ani mai landfill ani to chuan atoi ral tur thren khat khan boruak turom toxic gas methane ati chuak thina boruak chia kan thok chua carbon dioxide let som hi panga a tur pai tam jok ani he boruak chia hi kan chen na khovel tan apoi na chu global warming le climate change kan ti omna chan pakhat ani global warming chu boruak lum chho na sa to lutukin khomwa le tuipui ati buai soina ani mayang chu tuipui ocean ahong tel dan chu tui hi alum hian alo thang lian expand ve thina tui chim chin alo sanga tuipui kama cheng te nun phung na sa takin ati buai thin tui alum chuan aluan chak zong ocean current a in thlaka ocean current a in thlak chuan khomwal sik le sa alo khoi dang lam le a tui luma tui hnuaya vur a tui ral chakin tui pui chung vong vot tu a kiama oxygen alo tlema tuya cheng chi nung cha te ta na poi bokani thui tak kan thlir phak lowa wanga bol hlo kan pai mai hian alo rein heng nat na te hi a thlen thei
asthma pian phunga rual ban lawanau te piang entirnan Down syndrome cancer cardiovascular disease antia lunglam natna ania stroke te po hi atelani naupang cancer COPD chuaplam natna naw te piang zang lutuk ahun ma a naw te nei ruwa man na umlawa bolhlo hal en leang bolhlo hal veringot hian chople chil directin boruak ati chengal greenhouse gas in siamna chan pakhatani a omzia chu nisa in chuna leichunglang ati lum hi khwa alo thim hian van boruaka achawa greenhouse gas te hian kan hrisel na tan boruak thale nuam in siam tura boruak chevel tur alo danga greenhouse gas a chuan an chambang tatlat thinani plastic lamchi kan hal hian tur chi sang sang furan vun natna thlen the mercury nerve thalo thlen the dioxin taksanat na do tu ti che thei cancer po thlen thei te apayani heti hian bolhlo troi theile theilo thiar han apoimo ziate kan paidana film khur atul ziale kan chen na leiveng him tura kan mo phur na theu kan thethiamin karing kan bolhlo za a somsari panga hi man non le tura siam dang lam thei anni kan du lo kan pai hi kumkhwa atana niya kan pai rualin hele a hian kum khata tanga kum sombi kum zabiya tanga sangbi kum makta duai thlengin acham don ani ti ero hi chu kan thetel turani Bionar landfill thi nightmare of India anti India ramtan mangchia ang mayaniya Mumbai mi puiten kum somsari chung leka an siam chopani nightmare of Mizoram hi kan riat lo kar kum reilo te chungin kan siam chop ve thei ani ti ngai tuak apune